Mere arito baire ba chukuru ya uteana obundi ya mitungu ni gwatikanite nyuma ya bokorokera murone ntuku ya igoro baire baba barorokere igoro aria barathambagira mwere jwa thingitho ni untu akari baririte na kie baba gitariria baire baba baraikinyite kuthambira mathaene jatha kenda ni arena ndi antu boritwe batikathambaire mwere juu. Ni muronekana rujini rwa thingitho ruria ruri mwankene jo wandi ya mitungu na wandi ya kiagu aria ritwa baire baskuru yote na obundi ya mitungu barorokere kumuthenya jwa igoro ugoro ikirikana no karitwa babarathambagira ku umwe akimenyaga kuthambira na ungi ati kumenya na ndire umwe arorokere ungi akigeria kumutethia nirio bonthe barorokere nitagarira kubonokia igoro rethira rikiringa iga ni ethe wa Kevin Mawira uria uraurira runjini igoro uni turagwathia riboti gintu thaa 10 twaigua gintu thaa 8 na gwire runjini maina muruto ungi wa institute na karathega kwa muruto uria arabu akwita muruto uria bantu bawe ethera amuthunguthira amugwata makina cha marunjini mari monthe turejere kugwata ripoti kiri bau barathamba iro mona raije kuthambira indi ungi ararira na ija karaitanagwa no ungi riria arombire ujo amukariti atirari rujine akithambaira uyu akarajaka agukua marujine ungi narajukire shughuli cia gwita kumwokoa agukinya na amukinyira baga kumwokoa riria arageragia kuthambira mwokoaga uyu ungi na wamba kumugwata uyu agiorito bakure moi kumwokoa na iro barombere gusinki bo baire kuratokera incident igoro ana baire ba technical institute baomba kurira murone jojo thingitho gitumi mbuga ritwa bau baragire wonokyo bwampwe bau bange nabo bakina matoka bare akuga thairio ora baringi okoa bakiuga mbu atori bathogania no mbwire kawaida batora akuga no ntora bathambaira rujini aronde bathamba bakiuga mbu bakona kelele wanapiga wakati wanakuja kuogea kwa maji. Sasa mazirani wakisikia hiyo kelele, hata wakati kama huu wanjana hatukuwa na mafikiria ya kuja kuwasaidia mbikozi, wanakuja wanapiga kelele ni ada gwikinyira thaa mugwanja cha muthenya miri aritwa bau ni urire guchua na yonekana na ara nande juweta mukana kira aritwa kana kari barabathambagira ja gukirikana murojo ne juweta jogekuo tirore ambere antu ukwira ja na ko bakyura guchebanira buruna murojo mono antu naja kurina ndia kira aritwa babeto batekeniko nduru mwaje ni therere nene muno kinya ria twari ana batu tutatinanagia yo arito bo bakano kuira ntwalo ntu bauti bo ala bambere ukwiro mwana kanene oti yo na itia uroje no ru na kwina mwana onge okwirito na sura ndi baibangi mwito jwa kwa nkoja na ke vijana no ntu baadete ne so andamant baale ja kubutira rojene batina security ya kugana antwaja ne aboku na ibaba tere kwitha na woni batu to thirikari twathuganirie kwandika kabao twikiraja kawoni akari na tori na mono ana baimenyere sana na nonto these calamity re umete ku riunganene ya mitungu nikenda batigatonya roje na kaba tikathi activities frequent in their lives inonto nande baba barejete kuthambira ba for fun batigomba gutwika nonto ndia ine nene muno ba ku lose their life kuga poreni sana antu wa mitungu technical training institute poreni sana antu wa mitungu poreni sana antu bara bethirito baribo ena na baba kumanjaira baumete na kuga thirikari ya Meru County tongeretwe ni governor wetu Excellence Bishop Kawira Mwangaza ikomba kwithura gitetheria ara ikomba kwithura onde gitoni kenda ikomba gutetheria ni kuona endo betu barabombete gututiga bakuringirwa na bagwita bwega kuma mitungu gicigo mbunge kia Southiment nke report ranteto cia wero weekendi ria kwa rietwa ni mutungi kare.